Alléluia. Manyamie oraisu dans pas Jésus du maïnou. Yo amiboni balé dans pas Jésus du maïnou. Yo ma ikloa ye akunda oblawa. Ma etiende ngawe. Nsere nyamie vlike ikloa ijasu kwekmu ejinangulu. Ndengwa anangama sebe mama wo oni fata. Et wobol ke fi onma onsin sebe to jobe bo fleur isuo ke alieke bobe kan okun fue inden ye konwe bobe kan ona olenga adititi inden mbebo juru anze sango anze aluku isonti pao iwe he anangama sanga ayobe be mi fe danti mbonde mfama mao he nyamie osano aninge mbeti dadawumi wo akundai iboti plum o ma ese groupe Adonai bakumbe mai lui oh gloire à Dieu. et a fait numéro à blanc on nous Jésus-Christ intima milie atoli mini wa moja akunjwenu miklinisu emisu wa kumbaje Alléluia. Ma kavle awe nyamielie, ma ajaile awe nyamielie. O ma ese pasteur Kra que ofa anjang ofa wle nyame plisan. Le Seigneur mien prie, ma quand voulez, oyolie sakpa, ma ayeyile oyolie okumbake olie. Afin woyati nyamienyo. Woyayi nige nkloa osiele ole titi. Ati nyamie kumbo olema bobole alema vielie kusu et yoduman d'anglais moi famille Jésus du maïno il a se afin cloule dans ma cloyenti afaye fa olena olenu afaye fasi o atinso na okambe boe akoto na ke ya fa boa anze akọ ye isuko ke ko yisraka
Sangue akpli souma et wo nyongle mouy. Itie lo a se Jésus du maïno. Agie kangano. Agie ninge tete sombe nou. Afa ifa ulena ulenu. E o pagale nou. E o timimbo. E o kanimbo. E o fangambo. Itie lo a se mou Jésus du maïno. Sakba. O suralen o tielievie. O klulen o utu esu. Asasa eye akpla eun. Woyati boata fu ekpanyo. Ye eti o boamwe wo sanu. O nyamien. Ke David va kaninsa. Ekluke ese o ke nglemu eklu okpa. Ekluke anwiule ke eklu na elo ase. Afin atikpa maye. Blenga otiolie o. Ikula nga yo. Due mo ito able mo isi. Isanu ninge mo ifama oi ma ikula soy ojo oklu famille Jésus du maïno. Ma wa wen soin ebo. Afin like ngoti pain. Bless mo pa esi yo. Ninge inu ansu yo len. Bless mo pa esi yo. Soin ebo. Ma ngulele ijole nu. Ma ngulele ndekan le nu. Ma ngulele ya setran le nu. Ma efa anye ma oswanga nu famille Jésus du maïno. Yeso na ke sandi ma ekusu enwure ke akani esakpa. Trokula ngamo we tisu. Trokula ble anze kani kula ngamo we anwulembe nu. Israel ke ayo ejwe ma Jésus du maïno. Sike tromu ma Jésus du maïno. Fa anjwe ngula ya ngule nu famille Jésus du maïno. Fa aklunjwe maye famille Jésus du maïno. Yeso na odumai ofu e afien. Makan voulin oni aye yilen oyolie titi. Famille Jésus du maïno. Amen. Nous serons pas que igual si Jésus du maïno. Ma igual c'est pas qu'on yetien denga oye. Iwe na anangama yase. Untunklu ne asekpa na anangama ase ngula sufima likengo yuma mi ivie fisu iwa iye oyakimi usankro mion sento tukpake iye oyuma nyojojo iye odemi vie inu anu iye oyomi yelele pe nu iye ma osimi anvo oma ewa sinyami uye ewa la nyame nyase nyame bo oyo jojo blabo itotukpake nyame mo sapa wo esu blendo klasu awa mane spokun ala nyame so nyase bakun asi nyame onye mai kra me spokun ela nyame nyase mai stre nyame tuakuna la nyame nyase tuakuna la onyame ngamo oni ansu nyase tuakuna si onyame onye afinya menyo sasa itie ma ongwano iso atensu saka yo blenga tiole si onya meso unye la onya meso nyase ma etu ekwen la nya me nyase Ani maman le fata. Ani angele fata. Ma kan vle nyolie. Mama male oni kan vle o nyamie ilie. Ikpa mo tinti. Nya yeti ndenga mo jere mu fru akan kleye kun. E wa ankunde klonga ntrali amwonu ikpa yole. Amsre anangama be mei afise onyamoaye. Ye amukusu amunyavio oma ndenga sesu buya kuna ibon kleke kloga boysu anzen vlinga moysu imwaye oti imwaye se oklona anjo nu ofinyamie se ngle mga jasone atuma tu itele itia mai bali boyo nyamie nyunyo oma iwasi nyamie onyeku
Yele assez, on est en Guinée, au Côte d'Ivoire, en Vlensou, on est Isaac Pagaba au Côte d'Ivoire, en Vlensou, mon plus moi, en déa, il y a eu comme ça, ma émané, sous quoi que la nyamenya c'est, on est en Guinée, à femme à Evely, mais la nyamenya c'est. Si on y a mis un iouye. Isso, maman. Ma senai, oni mamale, oni kanvule, nyemie bode, nyemie mo sasae, imo sakpa ngwesu, mama male nyolie, ma kanvule oyelie, se yo mvle nou na di akunjwen, ofinya mien, isoti mien, ye mama on, e yodumandan, ma ekla ebonda, e fa mama nyamie so, ebonda, e fa yi nyamie so nyaye, ebonda, e kanvu nyamie. Hallelujah. 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 Nyamien vle nyo amulike ku Jésus du mainu. Nyamien bo onglolo bo jata kalo nyasien nu fuan. Nyamien so idu manu yo amulike. Oma nsusere stra konke ma ikojo. Afi otimi akunu jwe kengo nyamien iswanu. Kenga bo nana David of akanlisa otimi akunu jwe kambe senke wo nyamien iswanu. Ngete kanso. Afi ndembo kanlike be kola ba so ma fe. Mame bless na oise osikebe bakun o mame umie dole o ma se ba nyame nyunu ma ekunu jo ma edi alaje afin nyame so ye o ma alaje nyo o ma blenga nu wa jaso aya ni mangale ilike ajaso ato ani mangale nu waye afamei abo surale afamei nia ye kwa ema ni amabelike na ya imanya mielike isatu abonda afama mie abonda afayi nyamia ye abonda afayi nyamia ye Alléluia! Alléluia! Mama mala awe nyamielie. Sieble wajuka nje. Yeji nyamie ya ye. Wajuka etwab, ye tojwe ye siable e kanvu nyamie. O ma ya fa blenga fa wle. Stro nyamie be sanu kwaku. Ye de be wa mama nyamie li ka wle. E wa yi nyamie ya ye kenga bo nyamie den fa kanlisa. Wa malike kulanga be do mwe be se be mama nyamie. Stro nyamie. Inunga 'Inunga etu ebola o asasa yo yajua. Inunga 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 etu ebola
Oli wa klosra monya mie iwo ke ifafwesa azutia koko. Koko leso klogwa ma wa fweso anyama na koko. Esi nyamia dumwa buwa gundalele.
Inu ye mi
Ye croyez bonda et maman nyamien. Ye croyez bonda et nyaminya ye. Ye croyez bonda et maman nyamien. Maman malin oyoli sa ti. Oma blenga nous. Nyamende o kankle Philippe Fenêtre na imansi nuke. Na ankoko safisu sange. Sakolanga mia amu, onilike kolanga mia amu. Ankankle nyamien. Am strei, am jina sukba. Bakun am le yase. Oma ngaboti ya samiemu ya kokobe ekle nyamie ngabo mie isam yeti esio ye kwate isuo oma yiwa stre nyamie so kane astre ele ase afin akodopo kan kle Thessalonike saklanu ma ela nyamie ase ma e mama nyamie ye demandant oma iso ti wala nyamie ase esi nyamie onyeku yele ke nyamie okplin supekun imanga bobe wa be klabe anjwe inu be ojojo ile nu Joti wa mai nesu bakun yela nyamenya se o mama ila nyamenya se kun oni anjuen ga fama e oni sura la ga fama asonu po bodu ma ila nyamenya se isra nyamien sra nyamie kuna sinyamie unye sra nyamie kuna le yase yele ke yo ma ya anjuo ye ma yo ngwan no ma ila nyamenya se kun ma sinyamie so unye afie nyamie ntikpa afie nyamie nyakun eti ale yema ye angwe
Estra nyamie com estra wa nyosu. Eu acho que para com efa só no povo dois, se ma povo dois, e fa que nyam krisan, que ma nyamie ikulusan o ingro e afien, manga boti jajale, nga boy jajabe ma nyamie o me ikulaso akla ikulusanu, que na kan vle wa ile afie kuneke ye demandant, ye kuneke memei, o ma farka ikulusa ye nye yo ma estra nyamie na ikulusan ino ya jajale ngabo isusu bisua bisu, ma estra nyamie. Seranya mi fa o asonu fa wala nyam krisan. Seranya mi ma nyamie iklusa oyo o asonu inu. Seranya mi ma iklusa o nyaka vle e afien ma seranya mi. Ma seranya mi fa pobo de asonu ifa wala nyam krisanu. Oma esre wa kasien sre nyame mvlinke ikla ejaso ejira ngulukwa kun yo asre esre wa kasien su. E wa sre nyame esre ame fama se ma pobo de asonu kumba kama nyame e ma yokola ka boywa yokola enwa se kanfue kana yakla yo sonzon fue panti afite akamba enwa se nyame ibo yokola me isonzon fue o ma so ti wa sre nyame manyame man kla kam yuanse manyame ma asonu ba me kla ka be wa kla kan yuanse nyame ejuma ibo ma estra nyame na nyame o ma e anwure bo o kan yuanse ma estra nyame sra nyame na nyame o ma yuanse kala anwure sra nyame na o ma yuanse kala anwure anwure nga ba kla fa sui ba kla fa sonzon yi sra nyame na nyame o fe so anwure afama yo nyame nya asusu yo o ma se ke mami anwule na kwa fa kami wanse mami anwase nga mo kwa fa kami wanse na makwa osunzu fo ekpa na makwa osunzu fo ekpa afisunzu fo ekpa ya nyame okunde o o ma ese pastor que o menese com os três trabalham cabeça com esi nyamie woba klubabo onden okale titi nglemu e mama odo eyiwa ye ngamoti asamian ke asonu ingwan susa ke o mame ingwan susa ke won se kanle an ye anangama nyamie kli oni jajale muanga mafara ke esube suno de manyo dan baba o kai na mai so inu ya no de man fu jeje de malia inu anangama si envoie di odjuma ye afie afi odjuma ye eti osan ke tokbo ni suesa omanga moyo ni sufatai o kai ma iklola inu ya na odjuma ofu klosran ilie okanse emien jeje cre de mai inu amen amen yes iguace Jesus do maino Oma blenga bo ajuye ikuneke isi eniama ngabo ande yeti be ulu wa kikri bo eni mesio asonu likawle anze awu lokokun le mochwe afienu atiri nyamie inde anze stranve kan nyame den kan klelio bokun ande asuzun ke abana afa gun afa manyamie sawe ya afien yisra pake ajaso ma yima awu feble ma ya awu febe jaso na isimbe yo amukla ba mja soli manyami isakpa onyam tranta pa Jesus do mainu oma blenga nu e wasram pa ke amuguase blekun waju pekun ya fa enwe fa kiri pekun yesi e unpa maka vle o nyami elie si blenga aju yen e fle eni amanga bo ye nyami osinu nu ke ande o mai le mochion jasin o make ba ma e bonda pekun yesu e mama nyami Alléluia. Baba ni mamimu.
Nyamia isun zon fuemu. Nglemo nye amukla amuninge émission Jésus-Christ idomaino. Andebo oti anglonga nu mas ikemba a blanc on insane. Jasinga moe owe sanu ye owe esusu likalwe. Ici na yasu ele motwe jasin isun. D'autres akpaswa ngabo ebe we ya fien se inwa ijo fwe ngule efa blen efa ya kisano. Alléluia. Dieu vous bénisse. Agnatio, j'ai parlé en français. Mon balou est tellement super. Souffrez que je parle en français, s'il vous plaît. Je suis là parce qu'il y a une urgence, d'accord? Et l'urgence pour laquelle je suis ici présente, elle est capitale. Nous venons vous rappeler pour dimanche prochain, de 8h, dimanche prochain, dimanche ça la passe, l'autre dimanche net, de 8h à 14h. Il y a une importance capitale. Nous avons besoin de tous ceux qui sont en bonne santé apparente. Tu es jeune, tu as à partir de 18 jusqu'à 60 ans. Tu n'es pas enceinte, tu n'allaites pas. Il n'y a pas bébé dans ton ventre, il n'y a pas bébé qui tète. D'accord? Tu es, quoi encore? C'est tout, hein, voilà. Tu es en bonne santé apparente, tu viens. Tu vas bénéficier d'une consultation médicale et puis ensuite, on va prendre tous tes paramètres, tension et tout ça. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à vous faire. Nous avons besoin de vous parce que c'est un acte de solidarité. Si tu dis que tu aimes ton frère, viens donner ton sang. Parce qu'on ne fabrique pas encore. C'est la seule chose que le blanc n'a pas encore réussi à fabriquer. Et il y a une chanson Baoulé qui dit que si tes amis font que c'est bien, il faut faire aussi pour ne pas que la bénédiction te dépasse. D'accord? Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes là pour vous appeler. N'oubliez pas, on a toujours besoin de dons de sang parce que le sang ne dit que 42 jours. Une fois qu'il est prélevé, vous savez que le sang est un organe vivant. Donc, il vit. Une fois qu'il est prélevé, c'est 42 jours, ça se périme. Du coup, on a vraiment besoin régulièrement que nous puissions donner du sang. Et à cause du carême chrétien, du carême catholique et du carême musulman, en ce moment, nous sommes en pénurie. Les caisses sont carrément vides. Ne pas qu'on ait un parent, on entend qu'il y a un parent qui est mort parce qu'il n'y a pas eu sang, nous vous demandons pardon. Dimanche prochain à partir de 8h. Il n'y a pas de problème particulier, on n'est pas obligé d'être à jeun. On peut venir directement. Pour ceux qui boivent des médicaments, vous pouvez venir directement. Nous serons au préau pour vous accueillir. Et puis pour terminer, je voudrais juste rappeler que à partir de 14h pour dimanche prochain aussi, il y a le rassemblement de tous les couples. Que tu sois marié, célibataire, mais tu vis avec quelqu'un, il faut venir. Ce qu'on allait faire à Jacquesville la dernière fois pour février, on va rappeler, parce que le thème était important, on n'a pas pu être nombreux. D'autres n'ont pas eu le temps, c'est l'occasion de venir pour écouter ce qu'on a dit. On va rappeler ces choses-là parce que nous en avons besoin pour une harmonie de tous les couples dans l'Église. Il y a quelque chose à ajouter? Non, je pense que ça peut aller. Merci et que Dieu vous bénisse. Nous nous attendons dimanche prochain. Yole ke a imansi mona ngo bai mona ngo yo nuye ko si ngo besi na de ke ulu nu ke ingle mu nga besi ke blofo fe 8 su be kla nga be nya beti gegwe ko ba asika ti gegwe ati a unze fe amama ba on fle akla ba afin esamia moja hu oti ni fada ke e bana ewu ka do trom na be nya moja na koko na be nga be do trom me no mo ti pa te fo nga be le ma moja akla ma be moja ti moja mane na ke sate on fata ke e o ka san vie vie ngo kere ngo se be sa no ti pa ye vie on fa ngba on fata ke bu mandre na e siesie una e bla ai mansi mono ngo bale na e mamoja ka ba sa diriri ko an ze kwa nga fa ano aringle mo no are se nge bla afi moja mbobonia moja odi kemba ablana oninu iso kemba blana ninu pa blana ni nyo ala ko dia akemba blana ni nyo iso kemba blana ni nyu koko sinke ni moja wa saki on ne fata ke kati kusuma ke nya donga su eni anviemu be su pestre nu i benga be bo betiase on benga be o katoliki be su pestre ni i santi moja sa vie nu maleku on ne fata ke e o ka dotrom na e ma be moja i nyosu yo le ke aima si so ke be su ke no so ka so nu nyosu vie i no so nga fle 2h30 be fle 14h wa lu nga 2h30 ke 2h30 ma engba e ya so nu benga be diabla be yo mariage o be ai mo mariage se nga o bien bo anze kusuma bla o bo an gba fada ke e yawa nde violo be ko jijilu
Jacques Villon be sumani ka bi akra bi ama be kura son fa ka be ya na sango no fa ka be jijinu na bia wu aja inu tran fe na ja wu fe o fa ka bi ajinu be klebe koko da engba ya kwa ya na tili ka renti manya mi ora musu amen. Juste dire une dernière chose, il y a une table en bas pour l'organisation des anniversaires de janvier jusqu'à mars. On demande juste une contribution de 2500 francs par couple. On va organiser un petit quelque chose et puis on va manger le dimanche prochain après la rencontre. Donc on compte sur vous, on vous attend en bas dès ce jour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et Jassin vous fleur. Et baba ngabwe anzaye et mami ngabwe bele afwe a bleu magwasu besu pen. Iwa ma inwa tobe kula som ke a imansi monnaie. Que à son vieil be ja kokumbe tibeun aniekan c'est bien bien keo miniti blue oni no isoti ma oye be kura son be nandolie liki ye nga efasi esu ekun yele ke akpaso ngambo be nia asonu so be no ma be no to nya mien vle ke be kura ngabo be kundeke be bo jasin asonu inu nga ifle ndolo be diso jumalie anze betinge anya ikrakra somu aiman simone kabe se ke ndoswa do nsansu ma be jawa fan ye betibeun anien ekun yo ngadie efa pen eunlwa if keniwa ke ndalwa me akpaswa be kenike be tuen be unkan ye blenga mo be kleli yele aimansi nga anglo nga yo noe ikemba a blanc oni mo twe bo faju kemba a blasan be ja tumodi abli dans région Abidjan 2 be kwa son ye be jalo ko kumbe soin liki ya kendalwa kun otan anyaso ibo oni fala ke otani sika kutoku nyo yake go tani sika ko do kunyon kusumai ke ko na ala fi onya mien de fria ye alien kusumai anze loto pa ke ko kusumai na ma ala fi ke julon kusuma e unzi na ma ala fi o so kusuma alo afa ma oyo enando lialiki ye be kanigwa suye kun ke ko kusumai oni bala ke e fa samlan pokun oni sika po na akumbe va soin jasimboang ibo isoti be ngwa abo ebe atima na be kuna ka be jiji nu we be va klebe numéro ngo we ma be flesu 0707 39 73 60 yo était suisu et quand de dimanche à passoir be wa ma be no to nyamien vle ke aimansi monengo bale asonu ikiklinsu inyonsu oti beken ya be di beken sonyo yande ngamwe be gransu be jijinu be ba kle nyamien vle yele yawe ma eji nyamien yanyunu nyan inglo e mamu be Jésus Christ ils sont en frère bo be kaki nti isoti nde song bo tiena ndo lialike ma ekla ebomandri na ese e mambe kra abitra anya song ibo ekani juma bruni nyon sema asonu iunde isoti bekura ngamwe be chachali be fria bo balon flei floto bekura so ngamwe o besanu c'est un enfant na baman aimasin fabla c'est kusuma c'est fabali no osanu na fako gbogbo be olefan fagwanu c'est afagwa man kusuma e mami ngamwe otra e baba flua yase fa ko men ilofan yo akpaso ngabwe c'est savie to be nya elika be wa manya be no to nya mien vle ke ofei anglo ngo we ikemba kikli bo faju ande kemba ablaun ni san kale ngamo ule oti pona blanc isoti ke ni ifria inu c'est inatama nu ka sonu vie ma etanu e unika sonu sema inu kusuma jajale vie mu be ule bo jajali be ya suisuli kalwe e unika ko fe ible kunu baba juande ngo wen esuan like be ngamo be kuneke be suma be sukru
Il sorti blanc à moi façon en il va pas sous son. Il y a le jolé tien on y a tien que befle bese que do sien sou on y boué et jawafan quoi qu'on et dit sous son. Il y a m'la tien quoi be jawafan kusuma quoi qu'on be siranyamien be fa uka eun. Il sorti ma ngaja le somme be yo enandolie liki. Baba ni mami mu jasinga boy o wi sanu nglemoy boy kuneke etienu li kalwe ye owe mami raisu Jesus manma o yuso amen. Alléluia. Nous avons dit que Jésus, il nous. Mais quand vous voulez, au lieu titi. Jasinga mobi ou nsanu grâce cotique pour les nions. Clicli, il y a que monnaie qui masque ngaï monnaie qui cassien. Moti anglo-ilé à Blassin. Oti cellule. Ngamo besoudi du mandon asu be tien cassien et celui que blessoin oti blek mo ya flei ti délai monetien le dimanche du salut ibo nyele kese ibo nyele ke monetien soin ebo jasin ye ebo jasin e clé moi ebo jasin e clé benga mo afa be bamu il y a oti croix elie alors jamwe kun c'est que moni kenga blama e ya sonuli kawle o soufoué o nia bo sia Jésus quand attend les c'est janvier sia Jésus na akroke tien sonu et kanya mien de non ti non fait un Jésus moni tien son am fa be bla alléluia. Oma il y a na cellule bengumi bendeo nsike anuma akpaso ambe fiteli be ko bojasi ole beli ngabe su yo sange mone kinsoy e kloke amioni na façon bla koko ina ke ya bojasi mo ikande pa eklebe nyamie wa sinu na wa debenti alléluia. Oma estramu ye uramu fanga aimasi monnaie oti kinson i yule oma le motuel nganu ansiesi amu c'est straoule o une o mantan o sia Jésus o li mioni se kenya ya sonulo like pa o lo bla mai wo o kun febla alléluia like nyonsu yele nyamie juma mo fawla e sanu swamo e won plan. C'est technique qui prend et moi il y en a c'est et qu'un sonde à quand Kasiemo atika ninge muke yuko nyo ipatra la neo. La kasien Oman selike ande ngamo nyamie fasi ya ngulensu ke yo ye yo e wa mai fale mo twe fa nyamie ande e asre nyamie okun ke anyanvie esi établi mu guasulo loye am ko fa ngama mu manyo esu yeme swanwa e asre nyamie ma asre nyamie mamu ka nyanvie esi établi mu okun ko
akpaswanga mo nyamie fa wuro anwurenu ka yoyin okon su kolo koko fa asukolo ko kle oduma okun so mone nga mo julo ayimo si mone nga mo ekura ifali eji nglo efasi amunyu mone kenkura ndanga mo itali efasi amunyu nga mo anye kusu efasi amunyu ke so mone kenkura alléluia ye anumo sinfa kani koko ina juma wa ipan ipali sranke otra otike osie otra nga mo ayonu etikeli kontu kunke nga mo jinkusu efasi enu koko ina sikain wa sangamante. C'est bon? C'est pas bon? OK. Ndenga mo nkluke itaka su efasre nyamien o benyolie ablauni nglan benyolie klikli ima blauni nglan fagyuku moi besreli nyamien mo nga ofara kebe yo besiyo asreli nyamien le mo twenu nga nyamien wa mai o anwure no asi amna sime sran pangban na sime anze misuwe amwa mutema. Ah, il y a ça aussi. Anjaso. Like ngamo iwan eyo ipa mo iwan eyo nti ekura ke epri. Ekura ke ejo pangban. Ekruke iko oninyamie iwawe itie ma yumbleke isrenyo nkruke ngamo yoyen oyunyamie ikrusa ekura engwanu itie ma ifable isiesi ngalem ikranyo mankanga nyamie inde na efasre famille David seli sranga be yali mbike miwa Salomon bo ikungba ye nyamie peli ote igbanfrekan ye juman keni ye kusu iha kundan yantima swantima sranswa ananga manyamie iswa mabo mandre makunde nyamie iswa iplanle uninge momansie unkundeli sikaokure ni gete ufwe ni aba ni blale oni waka likinga be fe ikura sombe yoyin iti ye nkundelio ye nkundeli onyx ni yebwe ni yebwe nga befa yoswa klamamu nkundeli yebwe ni yebwe wafa uflemu oni yebwe pakpa wafa mu nkundeli yebwe bo befle imabru iufwe ikpangbangpa yekusu mfa mbobo misika okure oni migete ufwe nkula mfa ukeli kula nga nkundeli nsu mfa mani na befa kplan anangama iswa bo nkulo ikpan e asre nyamie ke nyamie yoma benga beklama sika okure be masika okure benga beklama sika jete ufwe be man jete ufwe benga beklama abai bema aba benga beklama blale bema blale benga beklama waka bema waka ye benga beklama obwe bema obwe ibo nyele kese ibo nyele ke benga beklama million traso ma bema million traso benga beklama kotokun ya nu ma be façon bema benga beklama kotokun ya ma be ma benga beklama kotokun blenu ma nyamie okambe ma be ma benga beklama kotokun blamu ma be ma ya benga beklama kotokun blenu ma be ma ma isrenya esi nyamie pri fa blemu la osanu wafanga mo David ojiji kelenu isuye ikruke inatio Esre oke awukai ma owa wen okai
Tinge o mamu akpaswa sombenu. Nanga enu kungum eklaji. Fanga mo aklafama eke eje. Man efeso a galen famille Jésus du maïno. David selike na swamot Israelio. Sange anangama nyamien iswa. O soye ewen plan. Likenga mo ewen yoy otiolie. Oman esre oke obobo. Afa akunan pa afali ke pa fa ya unrenu nanga mo fata ke yo e ya yo famille Jésus du maïno amen maika e osukungbanu Corinth fue mu nyonsu ndetre mo kwe imakun ofaju nu oseke aniamu ekloke ansiye danga nyamiema Macédoine lo asonu fue mu be yoli Sanga otoli lofu embe soin oma be wuni nyine pa beti yale fwe sange be klumbo jodanti be yoli akunuye pa naure nwike likanga besaju soin be mani trasu bobo be klum fwensu be bobo be srelie pa ke eyaki ma nenenga be kodi nyamien isramu zideloin be divie nga bo ebuike be yoin be yoli trasu afin be dumwa fa be umani emi ici be fa be umani ekusu isonti nyamien kunsu Alléluia. Macédoine lo fuemu yale dans pato libesu sange akuye dan sange be yili be klole inglo wafanga be fali be sanu ninge uleli nyamie ijuma inu e asreke be kula ngamo afeu besu manyamie kambe ma be yovie. Alléluia. Be ngamo be sebe unke atrepa beti yale fwe manyamie kambe mambe yovie afin ewike yale dan obesu sangebe livie nkloke ngamo ewunyamie ndenu ma eyo avie ma esre kenyamie yo ma be kula ngamo kanze afe obesu na ma be sisi bebo ma be digu manson vie Jésus du maïno ma esre et si nyamie pli Mfa omvle unlo sanu efin Macédoine be nyolie isunde kanle be tuli be klun be fa be sanu ninge be mani akoto Paul wan ngabe buike be yoy be yoli traliso yakisi envoie jumanga mo e digne quand c'est ya les fois et afien quand c'est affaire au sranso mais fanga mo yovie mais fangama o yovie nama sranfi o sisibo nama sranfi o twenwu likenga esuye ewu na kprinsuma bai laka vie sekenia afosika mansu nyali dima afosika man le motwenga nu o kemana nanti esinya mie pri ma owa wen o nyan kulale ma onden o nyan kulale e hakundambe nu na eyoke Macédoine lo fu embeliensa esinya mie pri aselike akleke bedumwa be fa be umbe monio na ba fa be umba ma o sufuemu esinya mie nsrengle mu ke po bwe de asansuwa o mamu bedumwa be fa be umbe mao koko ina ndenga mo ikankusu ba susu na ba disonti nsreke blenga nu ma ea nguren oniolien o mantansu na okrusa nye o tingeheo famille Jésus du maïno amen ndeka sienga mo ea sresu o Égypte Londres tous les n'être à blasanicien imagnon fagunso Moïse yali Besalil ni Oliab
ye juma di fwembe kula bo anangama o mani be ngulele bo be wan be tu be kru be di juma impan ningenga Israel fwembe be yili bali kebe fa di nyamye itani swa iwu juma Moïse famani juma di fwemo sange ke oyo son ngu nglemu kula srambe tu be kru bete fa ningemu bete ble Moïse ye be kula nga be o jumansu be din be grani jumanio be kotoli Moïse be selike ninge nga srambe be swabe balinye oju jumanga anangama wan idile lele ivieka pekun Moïse suma sran kebe bo ndolo ngalie mwa nu seke nasran fi I aswao I blao o seke okundeli ke fa ba kebe fa dinyamien I swa sujumankun ke ofin ilen ba famali ke ba mankun yele ke ningenga benyeni ojujuman idile lele bobo ivieka na ndeye nyamie fa yimvle fa lo ejumano sange ngamo e classe ke nyamie wajia train yele ke tu ekunu e maninge mbele okun asike wa e paso misre wanyele ke mvle ngamo tu ikunu yo nyamie like nyamie fa e fasie sofo embenu vie nsima ngamo ejuo sange kenkanga amiende no mongu sakenga sa nzolie dandan kenga sa nse miunke nyamie si amvwe yo ma ekura etu ekunu eyo ma sen classe ke mvle wa e paso mankenso o ma e asre nyamie o si amvwe iye dan isura le dan ye ekluke enwi jumanga no wafanga Moïse o selike anfa Musa no ninge bla mo ikungba o abondolo ke wa ipaso o nanfa bakun isofwe ye nkluke eyo nyamie nyuro alleluia ma esre nyamie e fa jumanga e mo e digne fa lo nyamie sanu e seke o kan ya nwin sakpa nanga mo e man ma e tu ekun e mele bo ma o trasu Jésus do mainu esre et si nyamie pli si amwe on denti na ure yes rankusu otio sanu sran e anwren owo sanu like nga mo fada ke eti ngo fada ke enwe na ya tu ekunu ya diguman ke nga efika nga wa ensa nsro ke ayo engwanu si amwe ma etu ekunu ekluke eyo okunu sa ekluke wa fanga eyoin o kanvuo nyansran onvlinye kebe talinda kebe yoin be manio sange kalie kin kula asran vie te fate ba bete faningem te ba bete faningem te ba bete faningem te ba o ma benga bendi juman boboy bien wa e paso ninge ba son kembe nie ili e klaken sovio nyamien jumanga faula e sanuye eksike olio yaki ukaye ma o mamu be siesi be anwure ma be menia klunjwe ma aklunye yo otinge ekulao nga ma faula e sanu ma faula e hakundanu
Insreke ma oye wen na oduma fu famille Jésus du maïno. Fa blenga fa di la fa jionglo engwanu. Na kanvulen oyoli titi famille Jésus du maïno. Amen. Maïgwase. Oma kanyam vie likanga moye siebe c'est ngwale o anze gwasulo akpaswa ngamo ofatake o amwa ngulenu mamwa mufai amkla kofa c'est kusu yenkele na kpriya c'est ofataka fable na sre kuna mone kengo balo afi mone kengo balo eyo eku c'est mone kengo balo nye o angule tisie si wakamai oli koko ekole mone nkla ko ekpriya nyamye ninge mu maifa anye oni won se kanle oni OK maifa kula so ifa wala no Jésus do maino. Amen. Jésus. Ma quand voulait oye nyamiele Jésus demande moi iso. O manga boti le mo ken jasi ngabo kuneke fa ukasu yele ke fuike ngabo ba be kola kabe suzuke be tinge anyaka ngai su yesa no swanu don sansu ma amti ya asonwa be kola kabe suzuke be tinge anya ke dirigeant yo bende yikan ma eni ama viombo nyamie kusuma Isakpa otran besu odirigima famani be ba ko adabe suzuke be la nyameso yase be simuye yele yesilie asamwa bo iuka fanyele Denis insan kwasi inwa ola nyame nyase osi nyame onye yele ke février kemba blani si nyame okuni suma yafwe isu o kalikon isoti ola nyame yase osi nyame onye ni statistika korokun blue yo alobo kwasi be kusa me be la nyame yase be la pobe de asonu yase be la e pasteur Kra oni ibo son frère pasteur Toto oni avec Massi affermissement ya ekla bo blambo nyame o fali besi anzeme wulie kwasi ya o Albert nka ya kimabe yo likpakun yo ko fonvoli be Israël nyame malibe isatili ke bo okanibe isoti miambe la nyame ase besi nyame onye oni besati sika krokon ablaun yesilie kwaku Yves oni iu kafwe kwaku Kevin Lucia bekusma membe la nyame ase ku besi nyame onye eleke nyame okmusma me walie kwaku miema Zoé Prinel Victoire onyani afwe koeku isoti membe la nyame ase yo ngati abe ken de yeleke blabo be uban awliye wa juma ye ba ofiteli no oma dotrolo machine gabo be ko fa ba me ko fa wala duna ba ko ba nyeme so oma dotel sebe ke be o alo oma senge nyami okuni su pe kun andenga ye joye baso o ngwanu wadi afwe nsie iso timbe la nyami ase be si nyami onye oni be satisika kurokun bruni nyon e babalie insan kwa jo ale iwen I alondumanu ola nyame nyase osi nyame onye yeleke nyame otikpa yeleke iu kafwe nya iji afeka bo fleka fibrom o blaso ingu oma bekune yare lele benye mayare no ofara ke be ko yi kabe julon kabe be kpaki nu pe nyo ngamo nyame wa di juma ke inyosu kabe kpaki nu be kun courant wa peli sanga nyame boklobe okmulis ko kun blani ofiteli nu isoti ola nyame nyase osi nyame onye wakama su ko kun be wale ka ba obesanu bangwa mlini besanu odilie kemba kon ba kun nyame ma be ko nguni abidjan ya pason reflet 13 vinisu isoti ison baka bo nyame o elima libe be ngombe la nyame nyase be si nyame onye on be satisika krokun ablasan
makanvule oni ajeile oni mamale o enyamielie oni yebo oyo blend class yo kenya mende ofakankle sa yenga bo eni amambe finwele sa enwe amunge nga amunye yi nga moti blusu sakpa amfa ko gwe yi nyamie isu anu lo nama alietulo mlomlo am samisobe nia sama tike ma nyame sula ano mama amu na mama amu nike kpakpam lele na abobo ma amusu ke na mio oma isoti blenga wajuye sna ko ngabo asuzu ke afa ma nyame ke nga akodo Paul okankle disa masna ko yili ke ngabo obuya kunake se afa ma nyame otikpa ma ofa man na ma oyo kunugbosu na ma oyo miamia lesu oma isoti ye kura ya jaso bokunga ma asuzu ka afa blenya mien awala nyame ase likinga bo asuzu ke afa blenya mien ba jaso bokunga bo isuzu ke afa ma nyame mai la nyame ase afiyo maniyo mai la nyame ase ngambo isufaible o isra ka sonu yema kanvule o yo kumbatia olie Jésus demande mo iso amen ikwa igwase eni ma blanga bombe be le gbogbo nu le yeye igwa e chele mo ba kungabo oti vitri mo eni ma bien be dinsin le kusma igwa e blusunyo o ma amusisi ngabo ti sisi wana nyamie ba be ba yi kele Jésus kokoko tike wa noa blania e kelenga manie afaka ya bonwa Jésus kokoko tike wa noa blania e kelenga manie afaka ya bonwa otida o aletimi kanga enye e ma o blara so mo eta o e otida o aletimi kanga enye e ma kanga enye ma o blara so mo eta o atida o le timi kanga enye ma o blara so mo eta o Jésus kokoko tike wa no ablania e kelenga manie afaka ya bonwa Pamie Jésus kokoko tike wa no ablania e kelenga manie afaka ya bonwa Otida o aletimi kanga enye e ma o blara so mo eta o Otida o aletimi kanga enye e ma o blara so mo eta o Nyami otida o aletimi
Satiringe mu ya kiosanu glemui ngamoti tele oti blusu boye mvle on fable li o nyamien sono na fa yo klusa e afien on vle nu je de maino ngamoe mabe yiri kusuma konde kanisai mangamoe oti ya sabe si ke sura le sai baba ojube ngwai isu na be ba otralai ngamoe inyu ativie oti taniwai Tikengla mo poa mai je de maino bon ma me la goase fond yama kan vle nyolie Jésus Christ de maino amen Mai goase An mama anangama Anto jo flakun mama anangama An meme isufa na ole fwe bo be yabe anjanu Israël fwe mu Ma amu klu jo nyami bo jili amu iduma inu. Ma si on fait un pajabe be famienti. Ma be si able be bo be fle nyami. Ma be bo klen oni gru ye be to due be fameme. Oma kinga bo nyami va fi kan klele sa. Iwa mama nyami iwa to due ko esi nyami onye oni due nu. Alléluia. Nyamien vle e amulike famille Jésus de Mayenou. Ma nyamien bo kloin. Yi klale on y 30 Jésus de Mayenou. C'est adia klunjwe bon de maman nyamien glemui. Ma esi suna etie ndenga nyamien indenkan. Ndengo dwemu ablesieni san iwan na fagira nu iwan afin okunu fuen otikpatra ngwa mfa minua yi wo aye ke mi te osun wo asena suviema nsanule ma nsamesu mama wo hallelujah. Senda to mami no ayo bia mami nyami wa yo bia mawo ne senda to onwo ayo bia mawo we senda nyami tie mango wanu Senda tuma enwo ayo diama e anwa sile nyam
oh, wayo vya mami. Oui, asenda, asenda, oui, asenda, asenda, Nyamia vya mami, oh, asenda, tu mami, no, wayo vya mami. Asena tu mami no, ayo via mami. Asena, asena, so Dieu souviens, quand bien il que mani wo. Oui, asena, asena, Santiago se dit, nyamia via mami. Asena tu mami no. He ascenda oh, why mami oh, he ascenda to mami no, why you via mami, ascenda, ascenda we ascenda, ascenda
yo, esingambie elawase. Wasene yo, esingambie. Wasene yo, nananyamie milawase. Wasene yo, wasene yo, wasene yo, wasene yo, wasene yo. Jama mi jarajo, wasene yo. Jama mauba, wasene yo. Jama manyaya, wasene yo. Jama majibuba, wasene yo. Wasene yo, wasene yo. Wasene yo, nananyamie milawase. Wasene yo, sule. Wasene yo, nananyamie milawase. Wasene yo, wasene yo. Wasene yo, nananyamie milawase. Wasene yo, wasene yo. Wasene yo, nananyamie milawase. On y a senda pata, c'est à blé même. Yo nyamiemo adeliye, 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 maye meme, adeliye, maye kambwi, adeliye, maye sui. Yo nyamiemo adeliwo, adelimi, adeliye, maye meme, maye kambwi, maye sui. Adelimi, adeliwo, adeliye, ongwanwe sanu ekwakwa ya sosu ongwanwe nyeme sanu na masreko aomi sanu sasubie ongwanwe nyeme sanu isati sasubie mingwa o oui mingwa o aomi sanu aomi gwafwe aomi sanu oui ongwafwe aomi sanu aomi sanu oui ongwa o oui ongwa o aomi sanu oui ongwa o aomi sanu ongwafwe aomi sanu aomi sanu na masere kuye Alléluia. Kagwa se bu akunda nyamienga bo si ongron e kwakwa ngabo ya jaen sebe kaen e kaju akpiku sange ma esike engwo nyaman o nyami sanu. Alléluia. Isoti sanga ngabo tie ejali wangle buyi e ya seke oti wulingbi. Alléluia. Nyami wanga ti wulingbi tiema ya yawo. 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 Nyami wanga ti wulingbi wa oh.
Nyamye wanga tiwlegbi itema yaya wao. Nyamye wanga tiwlegbi itema. Tiwlegbi bebegbi. Oti pamie me pamie. Pamie Jésus tiwlegbi wao. Nyamye wanga tiwlegbi itema yaya wao. Nyamye wanga tiwlegbi itema. Otianangama, nyamye ufle nu mesilo po otianangama. He nyamye lie otianangama, nyamye ufle nu mesilo po otianangama. Bese ube uma nyamye ku. Hey, o nyamye tianangama, nyamye ufle nu mesilo ku. He nyamielie otianangama, nyamie ufle nu mesilo ku otianangama. He nyamielie otianangama, nyamie ufle nu mesilo ku otianangama. Bese u nyamie ku otianangama, nyamie ufle nu mesilo ku otianangama. Bese u nyamie ku otianangama, nyamie ufle nu mesilo ku otianangama. Mama leti olie, kamu leti olie, nyamie mama leti olie, mama leti olie, nyamie mama leti nyamie lie. Oti nyamie kumbalie. Oni strabu banu. Nyamie mama leti olie. Mama leti olie. Israel nyamie kriye. Say o manui. Ofi o nyamie o. Isoti mama leti olie. Oh. Mama leti olie. Hey nyamie, mama leti nyamie kubalie. Ma onesu mama o nyamie, kamu o nyamie o yafie. Ole ma bobola le ma gbalie. Eba mama le ma o anangama e. Ole ma bobola le ma gbalie. Eba ya ila eba o anangama. Jésus. Oh Jésus. Eba kamule ma o anangama. Wa ba delie o. Seigneur. Eba kamule ma o anangama. Anwesi kwenyamie.
Sakpa quand voulez tu alien ati urengbi ati asasi ati fati alla paplai like fin ma osi anyunyan yelewo onyun paja nya osamiema klosra mekaniu na watra paja no ati kngbache mon sielen oblai afiengle moi mon nyamien vlen quand vous nyamien demande ndabole oye nyamien demande ndabole o ma nyamien comme suni ndabole oye nyamien demande ndabole oti su Yepa kavula ema yo anangwa. Alléluia. Ma ekanga miendena yagwasi. Likindatre blue oni na ima ablauni sien. Ngamo metei yele matie ndatra blauni mochwe ma bluni mochwe sanga ekanga kumbache ma isunya miendensu. Srango ba misi se wakpome isi ni iyi ni mamu ni niamu ye ibobo iun okrayoma nsonzon fue amen ma unjwen otramusu na ngwasi fo edela ma igwasi unjwen no nyamien vle nglamo insiani niamu ani akrofo akpa mu nyamu like Jésus de maino nyamien ma amu jamu fo Mamu guara se fond. Ma amu nati ye. Mamu yokba. Jésus idema et non. Amen. Et pasteur Saint-Clair, oi amulike. Yeleke e ason eni ankuwa. Beguludi ajano anoma. Oma kefeya mo faju anoma ngoli yamsuklo. Besurale. E auma e sanga e freli e ujoli. Ngo ya mulike. Yeah. Be ujuman kusuma isulo. Nglamui eti nyamie indeng. Nyamie dengamo eti yele ajale ngamo esu eboli itulebo. Sonzon fwe ngamo evara ke kachi inu. Omanglamu ngamo e ati. Ndengamo be olebo ekanga bebe soni kwen ngamo kengenile. Oko ivye meure ke nkanga miende nkoni mbobobi. Oku ikla itreasi kengasa. Se oti iduma tole. Ikla iseke Ma Jésus oyo ongwanu like kumbache botra wakunda yasi. Ma Jésus oyo ongwanu like kumbache botra wakunda yasi. Eusa unkosa nyo. Aza kosa kumba mokbachi no nyo. Kosa kumba mokbachi no nyo. Eusa unke oyo setie fara ke Jésus oyo like kumbache bo fara otra yakunda yasi. Ya ese na Jésus wa elike kumba chebo na watraya kuna iyasi nyo kosa nyoso nga otinge indo swanze nglemoi ye ole e abunda so yakunda I apaso klikli nga mo klike e se na Jésus aze ngwe tiema ovara ke Jésus oye engwanu like kumba chengo traya kuna iyasi yele kenyo otisu Oni son fata isuo yeke eji no eko ngatema eseka isoi kolas kinda tre kun imablu ni non otun de soin yi inglo afakun iwo Jésus otinyamie iwakme ngatema vara ke Jésus oyolike Namoye otraya kuna yasei ikikrisu nyeleke
Jésus oti nyamie iwa ben kan nyamie ndese kan nyamie Jésus ti nyamie iwa ben na ke ba ofra olotio sange okreke ba wume sange ke wa wre no se wa ni e pa kreke ba ofra osita cheche ba ofra no mesi sange ibo kreke ba wume aze ba jime nyamie yiriamu oyi ninge me kra sange Jésus ba jime ibobole ndenga ife ibobole ibobai ole ngatia se strame wo be fati no mie kanga we be nyamie bo ko ba mri ako ivie me pe po kanyo nyamie no mare afi ke we fati no mie kanga we fatu nyamie ze fa wu nyamie boy ka ile ko kwa vie sano ako pe po kan nyamie no mare sran ka ole sa ole chenga wu ni are wa vie ke sran ko pe atinga le so asike wa tomri na atino se nyamie wa deme il y en a vie kenga sa o ma Jésus oti nyamie iwa pe yele ke iboboy yo trale ko se ke nyamie wa pe ibo kleke oti nyamie ba jime sanga ibobo trale ibobo tiabo unu iboboy o trale chenga e junglolo nyamie nde dana vie me ore esi bebo awo se na nyamie wa wanya u kas krosra kunya kundai kabe saka nyamie bobo trale azo ya ese trale o eri wa fanse iyi unglo wa fanse be freson kanyo nyamie krosra ya kuna kra tuma saso ibo oma isonti kama iboti nyamie wa pe bo ya kreke oti nyamie itiema sa Jésus oyo engwanu like mbache ngatra ya kuna ya sei oti sunio benyo meteyo ngatie mavara ke Jésus oyo like mbache ngama otra ya kuna ya sei yele ke nyamie fani ningembe kla of already sano looking d'être blue et wa ablaon onignon nyamie na se ke nyamie fani ngem kla of already Jésus isano ali jola dilay nyamie fa wure Jésus isanu me isukben nyamie fa wure Jésus isanu sranga ma ekra nyamie sulokben asia suakben nzuenga o asia iboro isukben me imwa inzenzenu ikra isukben monsieur kralen kra nyamie ngba ekra isoli kenio o ma ke nyamie seke nyamie fali ke kra fa wure isanu ibo kleke nyamie bo wakngbanio itema ke eswa baptême liké et onze Jésus yele nyamie bokati disran obali asiensua owawuri akandansu imojangwali obekulanga bela fisui okpo be saten odebe saten nu onunu be saten ya fi nyamie bo okati hu ke sran sakon oba asiensua ye nyamie de seke nyamie fani gen kla ofawre isano yoti sukmengbe yoti siefwenio baba ni mamimo sonzo fanga ma evara ka eyo bonyamie pri okunda esanu ajala ga etundra mo yala kanyo ma eunra ka evara ka Jesus ya elike kumba chenga tra ya kuna yase isanu onuka eunra ke sakba Jesus nyamie ofaninge nkokra ofalready isanu o ma stranga moti sonzo fwe boy oni sonzo fwe boy yale Christ Jésus boy ti sonzo fwe be sonzo fwe besunati ovara ko unreke stranga mo sonzoi bo yela Jésus nyamie ofaninge nkra of already isano alibobo abwangwani o isano stranga ti sonzo fwe bo yakuneke oeke mi sai ovara ko sike Jésus ngamo sonzoi nyamie faninge nkra of already isano likemvie fi onuma kasien alingwa la krenio o isano vie la krenio o isano ngwa la paile la krenio awe sano nyukola la clé awe sano moi la clé awe sano asonyu nyukola moi la clé awe sano amwa nyukola moi la clé awe sano inwanya me faninge nkula of awe sano odwedwe lai of awe sano osumale kenya mende se kenya me faninge nkula of awe sano
nkune kenglemu wakunda onyanji wakunda isu tike da na bukeli ken viole na ivie kasien tete kenya miende se kenya mie fali ken kula favre Jesus sanu aboba ngwan amame ngwan anyamie sule anyamie srele anyamie juma dile woli kanga ko likanga tra adjit profa juma o linga moy of a crime of our sanu ongwan our sanu wanyu nyai our sanu manyamie ra osuni satu nige me kula jeje do aliano sauniti yala kelkin kula we sanu isanu engwanwo ngwa soti keviasa iti yesra mon bewanse isanu yaninge so be kura be se bewo sonzo frère baba sonzo frère mami sonzo frère ani abla sonzo frère ani abia nyamien danse ngla mukeyo ofaliken kura of already Jesus isanu sranga mo sonzo yin na me yakuna sanga senya me na se kanya me fali ngebi fa already isanu na ivie kasien ya se kanga kalole nyese me awran wase me wakundai o enyanjiwa ao arokpanu hallelujah arokpa nyala oni nyamye yawro ao srakpa isano srakpa igwanu ye awruyo srakpa ya tikero no so seri kenyo nso no na enyo enation srakpa yeseri kenwa ni ongwanso srakpa yosele kenwa nti onyamia srakpa yosele kenwa nti odefo srakpa yosele kenwa sumisu ma wananga mangwa asu wuma ko atrame uno mandima srakpa isa strade monike kurabe we sanu sabe sonzo yi otisu sabe sonzo yi oni fata sabe nati ya jara no ba ye blomlomlo say meme isua say kanvoi isua say edumadai isua if I sika if I di jumai isua e eduma yakrai isua ina elen ikura tiso yele kanya me fa nge kura of already sano anya be nga ele nyame fa already sano nyame nyoyo nyame yoni aolika siani niemo ngatema efaraka sike c'est eni Jésus et nati bo efaraka e sonzon foi otisui evie mu reke ngasa saoni itie mo faraka yo Jésus a elke kumatenga mo traya kuna iya senior inga mo susu eku o Dieu mun d'être ableso oniso ima blue onikun inulo sai sukangai Dieu mfwe wanya ofanga ngamo tima ke lansa mingwanu kunti afa omisu se sranga moti sonzo fwe oni iminga mo sonzo yi be afie ko tinui afie ko be ngwanso sranga moti sonzo fwe se oni mi be afie ko tinui afie ko yune bonzo yi onwe on fe nyame sulenu ku okra kachi afe vienu bobo me rekpa okra bukeli ke wo frère sanga sasu kanga anga entre ase anwa ke dwomfo enwania wan vo silen otimi nga mo tinga mi kala ansa bo tima so kuntin ngo afe no yo se stra ku ifa su pe wa wenu oti afe quand tu sais sonzon fo kun o kan se wa wenu oti afe quand tu sais sonzon fo kun wa e ma ke oni mi be ke wa ka umu akusa na be nati di karetiti quand tu sais isoin otiesu okwaye afe ingwano ani akrofo pamu nyamie vle sonzo fwe nia on nyamie mu natire supa le yo fongan fion le ye otinyi gralen ofion le ye o awenu waka wakai ofion le ye dwedwengamo aye nyamie juma inu ofion le ye anyamie strenga ma stre fanga ma le ofion le ya onpa ja oninge mele no se sonko fro sanu okun ayike nasra kuma asu nyame la ankusa ngle mo manyame awen ka ongle manyame awen ouka o nyame awen ka ongle certical ye bi sa wa jobo dire ya fe kun ngle mo ma kura le kun bla ngwaso na nyame awen ka ongle obo mone
Oka anglais na do awe nous que là ça écoute Jésus de Marie non. Mais si ni minimo. Likenga ma okla ma on bozo Jésus ils sont dans les nous. Ikoun le ke kula nga mo fama ni oyi wakan ase. Ite mo se sangro ile fro no ke. Nsi wa fanga asumi la. Nsi akwe nga le ila. Nsi wa fanga ma krom ke nduma ofula. Sangania wakponzo sao si koko hote. Kure nga fa kromi bobola no kromi so eku. Se wa ma so mba made anyuri nga fama ni on. Mo nga fa ka nyi wo to fon. Sanga sa tinge na mi oyin. Aka osunu yenyo ma nyangwa afibe flembo ke ngwa nyamie. Baba mu ngate mo fala ke Jésus o elike ga mo traya kuna nya sei. Inu jinjinga mo e pa kinungre mo yi iwa fa soni ivie mo ebe ole. Kana o ajare nyosunu yi efren yeleke Jésus oti nyamie iwa men. Yeleke nyamie fali ke kura afawreli Jésus isanu. Yeleke se nyamie ikura nga we ngwa so okan se okun efe. Kana ayema so itia fara ke Jésus o elike jinjinga mo e otra yakuna iya senior. Strenga mo ingwa no Jésus oti nyamie iwa men inu. Strenga mo ingwa no Jésus onre ke like kura be we isanu. Strenga mo ingwa no onre ke nyamie isanga mo kan se oyema afetre sui. Beaucoup ne que oye son fouet bang itie ma ofara ke sanga ka be mo oye se onni ansuna okale ye oye klama we ngwa no titi iso sran ngamo iso in sukuma ye oye son fouet ba alléluia hey ye ese na Jésus wayo like mba tenga traya kuna iya senior ese Sanga mo yeme soni ikuele ke rom femme d'être ku imabla ni mo tue. Rom femme d'être ku imabla ni mo tue. Kay kanga de so se kayo ke mo sramu nyamie isile wa emango kwe be anwre nui. Iti nyamie irima be wuri sa sukusu ngama be bo tinyanzo samo benu. Oma wa fanga mo ena Jésus ayo. Like kinjik mba tengwa nui. Ya paswa ngama onu son yele kama nyamie isile oyengo kwe waone bano ma isi yaku na wakpa manyamie isile oyengo kwe waone bano kesu kandenga we sakumba yaku na yele ka oni Jésus se kanyo na mu ese na mu koko safisu sangan nyamie ndenga ke mfama mu ikira samu kanga mu waunke nyamie selike Kemo nyamie sile wae mastrambe ngokwe wae ngokwe fanyo engwa ngokwe oni nyamie ngokwe anwone bakmba okra koko malike fanyo cheche iwania akra suma famie nyombesu san akrokon ajikomblo ani kumbe nanti ati akoya nyonyaso aye kon yekle aye kon fifi anwone bakmba akra sima ke nyamie ikulere ikundere ngama wangure no ati kokole koko ikmbai wangure no asia so asamie o kokole anwure kmbai okra emeso sanyolie itie Jésus we namu koko safisu se kokole ko fada ke tramu wangure no yele nyamie nsile ngama kule ka sikpatra lai yele natire ngama kule ka nyamie natikpatra lai yele onyu ngama fada ka nyamie ikundere mo kpatra lai anwure nga ma le yoti kumba wa wure banti anyo nia eyire nga yamie yiye nsu kanga wa wenu kenga sa nyamie yiye e unenu ningemu be kreerike anwure banti anyo sanga esa mai bweku oti nu sanga anwure bai oti kumba anwure banti anyo anwure banti ansan sanga ewenu wa ningenga be ulo nti adotro sanga kaba ikanga mo dotro me kre kanga esika e bongulo e aklenzi ameolo e kuna ya ninge meolo ne e mama ni e baba ngabe dotro mewa be kura be gwanga mon ke isu
sanga ma esi eni kanga ma esu sukura eske ekuno ninge mesoni e afọ ko me olo eku sanga nwere banti kumba kania tika no tikpa kiwa nyo sanga ikumba ni anwere tikpa nyamye ndese ke e anwere kusuma no nyamye ese otran kwasike nyamye tra ya anwere na unenu anwere ngawenyo unenu anwere nti wa wanu lia ingrojile e wa wen bo so Jesus inoyi ye nyamye nde freke e anwere son tikpa anwere son kra fama atinyo atinsan atina cheche oti nyamye kumba che anwere son sranga mo le atimbo treso famille biale nsoi be freke Jésus Christ bon fils Nazareth be freke Jésus bon fils diano fiteli be freke Jésus bon gwani vie la clé owe sano be freke Jésus bon koti anumai otiso ande ya otiso aema ikumba che yele ka nwren otike famille bia konsa anwren otike diewa bia konsa sranga la ti transoi be frère nyamie sa femme ke o frère okun osikla ba kun osusikla yele ko kla plia sukani tra o frère be kia anwren bangale no cheche anwren tikumba o ma o frère ka anwren so no kokole tra no se kokole o kokole ngama koko ngwe so akoko kenga su kenya mi awen su nyanji osu de osu ka nuki ayo kokole ndenio amu meke musume si satan otiten itie mayo kaja songle mo afia nyu no kplada asamia me ba beni fama wakuna wasanga kaja ngatu ateka no wasra kwa afia churu wa ngone bada be akunu wa vali ke wa kre no tridi aze iwa fanga kwa akra yo aso ese wakunda wasanga kokole kemo kokole nga kokoti asiasu akokole akra nyama bre na wakoko ke nyamye nyese na masio yesa nwe Jesus o erike kumba chenga motra wakuna yase ofara ka nwura ke minyamye mini abia mini anima blani babani mamimu manyamye o ewa nwunu ngokwe isile nga akune kasi o ngokwe isonye masule babo besu asuma ke babo osesa asuma ke bakandete be bakri osa asuma ke likevier inu ajama ngwansa sanga asu ke nyamye awan wi tralai awan nyamye kule ke jimi tralai timine tralai ramfanga na tralai u kamino tralai tingamina otralai ramfanga na ma otralai yo masua na otralai kama sunzulenti kenga sai nyamye tikenglora no sapua okonsura lenjira osusa zri hallelujah nglamoy ibo kokole o yanwure no manyamye oyoye jeje de malero se wanwure no kokole nga ore nyere ka kune ka unyamye otralai ori asutiye se nyamye isile nga makune ka si otu yanwure no kokole yele ka kuna ke Jesus akuna ka Jesus son frère ba na ma Jesus kuma ti o tre ya kuna nya se igwanu yi ori esu otiye beti muae yesu vanya njamusu vanyina musu kengasa inwa stranga ma yo ngo kwenga ma o ya nwere bayinu yele nyame esire iri esu oti ye siani niamu ngramu nyame su famia ni emfa ko no ouka se kokule nga wa nwere no nele Jesus liye nyame su ka ngramu ma ifan kachi manti na nyame kokule o transe wa nwere no manti na nyame ikokole kokole nga kokoka si o transe sa zia wa nwere no Jesus de ma no manyame yati ibia mo transe wa nwere ba no oti suka iso ese ma ekoko ekukanyo nyame sanu ke besevie sa mo fa di juma Esaïe d'être sien ima mo tue ma ekoko ke wafanga eyo na Jesus wa elike kumbatenga otra yakuna nyase
E koko ka nyamie pri fae ijuma direlike. Alléluia. Keji. Neyo. Nyamie fa boy gitano. Alléluia. Se nyamie fa boy gitano. Idumanya kambule ngwa no. Ati nyamie sanuke gitasa. Besesa. Chuasa. Bokbosa Caterpillar vie ça. Ils vont faire tutulika. C'est sonya o angre ba inui. Que obo ngwa ngati ke gitasa. Mo otem vlem benu je mariano. Yele ke suzule ngama onyamia kunda no. Oti dan. Esaïe wayo. Nyamia nente fian. Moye nsumeyo. Moye nyeyo. Moye nsumeyo. Okleka nyamia sukunda strankuna o esanu. Ya mamfa juta mfa suzuni. Sanga engba iti agita. Engba iti mabese o le strankun oni fa. Sonzo fwe. Nglamo donga wenso. Onyame su kande nga klio. Mango kwe. Nga kpoto wangu ba. Kebeze ke stranko yangu nga beklu anze wa kpoto iklu ndeno niyo. Ndeno niyo. Yangu ba wa beklu yangu ba wa kpoto iklu. Itike like so na kan lelelele wa juo klu. Isoli yawa edo. Ke mende sika stranga mo yawe kumi. Anta mi yawe kuin. Mi zowe kuin. Non zowe ga mo e non de le glace bablu ko nyawa vienio. Sange se I yawe kun. Ingo kwe kun oi. O agwa nwere no zwe mo ai ke bali koli ka e fara ka be gwa no zwe sai. O gwa no o ka ti bumani ka nzwe ti ngati bumai. Lenti pro mpa nzwe. Il est moi pas. Il boumalika. Zwenga olen osoni. Zwenga olen besa ovie mano. Zwenga olen. Vlem be kwa be ba be asa be non be uragwase. Se kokole nga wa ngone bana kule Kenya mekule fa dijuma. Ka Esaïe ifuru kan kle bo wenye ye nsume yi. Bo kle ka kokole so fara ketra. Esaïe wa miengo ye. Famille. Sumami. Miengo ye. Siani niamu. Kokole ngama nyame kule ka kokongla moi. Yele ibobo nyame kule kundele. Yele iya kunda bule. Manyame ninge me do. Manyame juma olo. Manyame ninge mbe o chinji. Ma asika soti ya ngwanu. Ya fise ano neti ya ngwanu. Ya ntia wa siansuwa. Baba. Anjani ambla. Oisa wa siansuwa. Nyame juma ntia wa siansuwa. Kokole beni o wangure no. Manyami wa wenyati nglem na okati o kokole na wafi wa fiti. Manyami wa wenyati na okati o kokole. Se o kokole ntaka nyami baba i silence. Wakuna no sukpati man san na nublu. Wakuna nyeli ke kumba che. Nglamoi Jésus. 10h Jésus. Midi Jésus. 14h Jésus. 16h, Jésus. 18h, Jésus. Minuit, 3h, continuellement. Oui, frère. On casse ti. Manyamie fait ça, kokole ngwa ngwa no jeje maeno. Mo wa ngwa nyonyamie ya welika. Mo wa ngwa nyonyamie kundelika. Mango kwen ngoti nyamie kundele o jao ngre mu jeje maeno. Mango kwenga oti nyamie jajalele o saongle munga jeje mariano. Kokole ngati nyamie lie no labo. Awania nyamie bo sika fe osu. Sanga nyamie ola kunda tra o single retrai. Nwenwa na koko ningele koko mbabansu ya nyonga ole mfama o. Nga efe nyamie isule no yele ke likenga nyamie kulise ke yo se yo. O ya o yura fima yura fima Se yamye se ka elikina yan yai noi iura fima
Yele ke nyamie ndeng, yele nyamie bobo bai. Nyamie ndeng. Nyamie kachime. Kwa tiso la tiso ande. O kare titi. Be di sui iso bla no be bla sui be uni ino sa. Ani akro fa kpamu. Sai kasi ama Yesu sui ya oye. Se. Ikasi ama Yesu sui yele ke ma ekunde oni nga fin tra o feun sen gba cheka onu. Ma ekunde ke nyame kpri. On eke e blesu donga Yesu ye sra nga sa mieun yele mi yele wo. Ma e unre kanyo wa fanga ma ena Jesus wa kachiri ke kumba chenga mtra ya kuna yase na ya e sonzon fwe nga mo Jesus nyamie kunde engwanu ma kunda kanyo engwanu kokole tranu ke mie nyamie kunde mi ande donga Yesu en ande blenga Yesu en mie nyamie isamia miwo nani asra wo fre ngwan nani oni angare ngwan na buka sra wo fre ya nyamie kunde yo seka nyamie miangoye famille okrusa nga makuna kayo famille George nga makuna kayo famille Jokan vule nga makuna ka jinglo ongwa inum famille sasoi na ma okru joke famille sasoi na nyamie opopo ora ese ogwase miunke famille sasoi na onyamie okan vule otenglo mami gwan kachike srakasa ongwa inu ke chelesa ongwa inu kelike nandoliesa ongwa inu siadi niamu ese na Jésus wakati ke kumbache ngotra ya kuna nyase na akati sonzon fwe nga nyamie kunde ese manyamie kundere isire nga ikule ka esi oyengo kwe ma ikule ka nyamie kulu fa dijuma ke tokposa ma iso nyongo kwe ma ese unke mienti stranga mo nyamie kunde ande menga onwe 2025 nga we ni blenga be bale no mienya kunda mio ma isoy oyengo kwe se sanyo nga wen e ko mbe ulai baba ni mamimu ni ewa tikbasu ye esukwe nyum ngramoi manyame ora osu na ongo kwe ifan kati jejima ino ngramoi manyame ora osu na likenga motie fara kasike nyamie obra ka Jesus ye like mbachenga mo otrangwanoi yeleke oti nyamie wakpen nyamie faninge kula fa reisanu sakunde mai afetra ngwanso nyamiera osu ora fonga ma aye sonzon fo ekpa ka fiande lele mo ngwa fa vie asiasua na nyamie suloi anjume bobestro asiasua nyamie jumai otre ma strambe koko bete ongwanti ma nyamie jumai o enyinu na o asiasua blenga di sa sinivie nu o lalopa o kawa na o kasra o flamu be niawa jaresu be sunyamie Jésus Christ de maïno amen. Merci Seigneur. Alléluia. Quand tu as ces minutes kumba, c'est la mienne femme à on, non sous ça au flesso. C'est la mienne femme à on. Et si nyamie kliklao ngama selie ke we fara ka eri ke kumba chenga mo traya kuna nyase engwano nyo afia ti nyamie yiwa kpen yewa fanga mo na ya nwoi na wae iso ino aja engwano na wa eri ke ngamo traya kuna nyase yele ke ma aengo kwe ngamo we anwure bano na e une no sami ngo kwe ne se ngo bobo nyamie kli oninge mekpa ile nyo silen ofara ko ngokwe e ya ngune bano ukai na maiso no ya ye o ja onvrino Jésus Christ de mano amen si e ala nyamia se on ye sati chele bako isi eso ya ofemi no ni eblen wa vie ma ekrai ba kai son yeni ambe mama be mama nyamia ekrai basien mai fai satiri ke fai la nyamien yase oni nyamien denga mo fama yi
Say. Sakba. Sakba. Il dit là on me wance. Ben abete alors ma bébla. Va sortir que bien ça. Tiens, et à ça, au frère mon Benou. Mais ça, et à au frère Benou, tiens, et à au frère Abébali, à son nom, quelque chose, bétin sien. Alléluia. Ma quand vle nyo Israël nya mielia Jésus-Christ de ma eno. Nglamo e a ofanga bo ya fien beti ancien. Benou sang besuk benou. Benou kun oba ke ni etran. Benou nyon oba ke fe fama Jésus. Oma benga besuk benou e fle ni ama kwasi nzwe Simon ofin be omi. Ma eso ni ama Simon eno. Ama Simana, e maminha osuba, que sonho, isso aí é uma quase São Joseph, ao fim boaque, mas isso aí não, ambla, e não há, fam tu ambla. Isso aí é uma São Amoé, bienvenue, ao fim brobo, mas isso aí é uma não. Belia bebaque. Beye eli kekan kokon besuko. Sien eso. Enyama kona amena Marie Noël. O Abidjan wa bake oni etra o katiti. Ma eso enyama Noël no, enyama Noël. Enyama Noël yo bale. Sien kan va kanisa benyonga oyen. Be bake benyeka. Eso enyama Kofi Wendy. Voilà, na visque que l'année n'en oh yo, Abidjan yo pougon, mais il m'a Wendy obla, il ne m'a ni obla, pas qu'à faire vraiment Jésus. Mais soyez noué. Mais soyez n'yama Ngesan Sylvain, et non oh n'yama oh Abidjan avié, pas qu'à faire maman Jésus. Mais soyez n'yama et non. Eni anga moni ayosu, eni anga mansukpenu, eni anga mbaka fama nyamien. E baba suneta na kra Daniel. Edo manon, oni asonu kwa mwenga mwe ni be di juma. Bedo manon, oni nyamien vle umwanga mwa jari bedo manon. Ye mbaba no manon e amoni bare. Ma e sieli ke klama nyamien ya uronoa. Amanga asukpenu anjulo e lofo Amerike. Onga akso abali mwaka afanoin. Abali e sieli ke o nyamien jumangoa. Sa abali faosa, faurano. C'est au du mavie sur le nafia, ça n'a pas vie, c'est un mienne, offalien, offaclio. Ben avec Bakabe Fabien Jésus Kousoumain, ça pas, n'a maman qui en est, l'iki offre fi, au treme, n'a mon katiati, n'a mon katiamonsi, n'a mon samonsikon, l'iki bang à moi, mouya mon guanmo, l'iki pas offre treme, y'a un moyen anglais, ama, et si l'iki y'a mon cas Jésus nous titi, l'élé à mon guan, offa ovie. Y'a bien vle, qu'est au pauvre de wa, et est zoué. Voyez ça? Nyamiera musu Jésus de maïno. Amen. Si un maï diao maï sosura le cassien et non.
esi nyamie kura o be kunde o be nyama o amani e black e bana ya so ble won avion vle success ko wati be nyamie ni o we be suo we be kuna ka be sonzon o we ati be peni o we ati be arabeli kenio yele kangle mo maba hunre so o ma be skofa be ya chosa inu kan ya be ngwanso be be me atu ajale de twenga wenu likanga be kobe babe sabe sin blenga be dironi ya be ngwanso benga be wa kusuma juma kole nu klanga mo ni be fatai baba ni ya be ngwanso sasa be ba rombe nu lo rabe suma juma be ye be tra la jeje de maino ananga nyamia vie me sandima if santi wa kula ma so no bobo kenga pamfre wa ma kula timi ngo chesra ngo ofion swanwa otobe ba ro no chambe ngo jeje de maino nyamia Christian voix iviolé o ma fanga ma ko assassin kwa ro odilike nyamia wo ba tabai ma belike ma be di jeje de maino nyamia pri esra ke baba mo ma metra ofon vo dan ibo na malike tafi onyabe na ma be tindra kunsa okpo oto sasabe plabe on kumbetiale ma be nyaye ma be nyamwae be nati ye be fite moae su be nati ba be ruanyu nyano be ru moae nu ba ro be ba be ma be ba be nyanyo jeje de maria ino ela seni ngama ya mamamti amuwo amfanya mia ondwen amuwo klama nyamia suma mo fa ontinu o jeje de mo yeso nyamia vle so ske amen. Gloire à Dieu. Nana nyamie asumani e bayo école tamajo nyamie yesi nyamie asumani e bayo école tamajo nyamie